لدور وی پرسه گرتنا روزنامه‌وان و چالاکوان و هروها رواندنا زاروکان لروجاوای کردستان جعالی گروپا شورشگر و ین سر به پیده من میوانه که برس نشأت زازا اندام اوفیسا مکتبا سیاسیا پدکسه لتربس پیه آوه که راستا خودت گلمه بی برای سکایپیه ماموستا نشأت تو بخیر هاتی چارەنەویسا وان هەردوو ڕۆژنامەوانن لە قامش و هاتینە گرتن هەیە نەهاژی نەدیارە و تو زانیاری لەسەر وان هەنە ئەو چما هاتینە گرتن و ji alîkî hatiye girtin Li destpêkê de silav û rêz bo we û hemî bînerên Kurdistan 24 her wiha silav û azadî bo hemî girtiyên siyasî her wiha gotinê re girtiyên gotina rastiyê zindanê rencîmê û destekê wê êgo vê herêmê birêve dibin. Bîguman her wextekî got milletê Kurd û ya jî wegotî pêkhatiyên di vê herêma ha de hes dikin gorehetî ya jî pê dihesin gorehetîk di vê herêmê de çê dibe PKK û ev rêveberiya bi ser ve bi rastî sînaryokî derdixe ya jî filmekî kurtefilmekî bo me derdixe bo vê mantîqa nake ber destêwerdانekê ya jî têkdanekê bike. Û wê jî em dibêjin ev kiryarê heb heqîqet ne cara yekemî ye. Girtina siyasetmedara, girtina rojnamevana, girtina wegotîn ev dezgehên rojnamevanî êgo li vê herêma anake hebû her wiha berî wê nake girtin û şewtandina ofîsên Encûmena Niştîmanî Kurd ev heye tê wê wa tê ku mirov bibêje ev rêveberiya ha û ev partiya got pişt vê rêveberiya ha de hes nake got dengekî dî ji dengê ji xêrî dengê xwe pê vegodar bike. Hes nake got îro roj ev herêma hanake ber bi rehetîkê here. Hes nake got ev herêma hanake çareserîk tê de çê bê ew çareseriya hanake girêdayî bê bi giştiya çareseriya got îro roj danûstandin ser çê bê bi Sûriya giştî. باشه مامۆستا و هەوڵدایە پێدێ را ji rêveberiya xweser ra têkeliye dabinin birûnin jê ra bêjin çima vê diyardê bi dawî naînin revandina çalakvan û rojnamavanan zarûkan yanî we jê ra axiftiye bersiva wan çi ye eger we jê ra axifti bîtin Mamosta her wextekî de wextê ku danûstandin jî di navbena me û vê rêveberiya de hebûne bi taybet partiya PYD û ew partiyên dewr û berê we gotî PYD di wî çexî de jî ev kiryarê henakê nedihatin rawestandin. Wî çexî jî kesên gerentor ji bo va danûstandinê henakê Amerîkî mehingî jî bo henakê her tiştekî radest dikir me got ev kiryarê henakê jor bi jor we gotî li ser erdê dibin lê miqabin bi rastî jî ti guhdan bo vê mesela henakê nebû ya jî ev kiryarê henakê nehatin rawestandin. Bo wê jî tu çiqa têkiliya bike û danûstandina bike ev partiyan henakê hes nake. Ez dixwazim nimûnekê bêjim kesên qels timî navên giran li xwe dikin. Kesê qels timî dixwaze we gotî tiştekî bide diyarkirin da bo xelkekî bibêje ez ev im. Bo wê jî eva xelka her navekî li xwe kiriye tiştek nemaye got navê dîmokrasiyê tê pêve nekirine hema ew maye got tu navê zarokê xwe bikin zarokên demokrasî. Bo wê jî ew ji wê mesela henakê gelekî dûr û ew zêdeyî waye. Bi rastî kesê got dîmokrasiyê tê bike divê jor bi jor dengê xelkê guhdar bike divê til dengê milletê xwe guhdar bike divê te ew bîr û bawerî wê bi wî navên got heye. Demokratî desthilatîke xelkekî we gotî bi rastî bi zaniyarî we gotî nêzîkê vê mesela hadibin. Lê berez neşet hindek şirovekarên siyasî hindek rojnamavanan li Rojavayê Kurdistanê dibêjin PYD yan ciwanên şoreşgêr evên ser bi PKK ve li cihê girtina zarokên yaxwe revandina zarokên Kurdan û çalakvan û rojnamavanên Kurdan bila biçin zindaniyên evên ji xwêran reviyane bila wan bigirin. Hin çi dibêjin? Bêguman yanî tiştê got dibe berûva jî her tiştekî navî nake prensîpên mafê mirova ye. Ev girtinê henakê ka çi sûd jî heye yanî ya jî ev revandina henakê çi sûd tenê yek sûd jî heye eger mirov bixwaze ev partî henakê dixwaze va kesatiya henakê va zarokê henakê li ser felsefekê rake wa bixê ardû îş şerên got an ha dibêjî. Bo wê jî ez dibêjim ev tiştê got bû li hesekê lêvegerek bo wê nake lazim e. Di bereberî wê nake ev tu dikarî biqî wê wata henakê got bazdaneke li pêjî bo we gotî çavgirtineke li ser ber kiryarên got dibe îro roj li hesekê ya berî wê jî her devereke got dibe ji bo bazdaneke ji wê mesela henakê ji bo çavê xelkê ji wê mesela henakê bigirin kiryarekî dî li ser erdê dibe
خلق خوشبیر بکه او تشتی هناکه بوی لی بحقیقت اف مسئله هناکه وکی جارنا عرب بشل بالتقادم جبیر نابن جبر ابایات تشتن گره دایبن بمسائل سیاسی و گره دایبن ببیر و باوری خلقه و ایدی خلق هشمند بو نما خلق و سیناریو هاتن بره قبول دکه باش دزانه ایرو روش اف کسایتین ایرو اگرم ببیشن سر حبس حسه که واسطی ابایا مجارک دی جدایه ام بقازن سروینا که بسکنن یاجی با اخوان كابايا بشي واي بوا قالوا او كسين هاتن شكو هاتن كباشة تدبيجي من هر تشتكل سرعة ده مري ببريك هاي من استخباراتنا من اسايش هاي من هر تشت هاي اللي وقتي اختراقك امني قالك مظن بوا تصدوا بيستو يك انسان تب شهيد وقتي دان ديار كرنش غيري ايغو بشارتي ايغو تنها نزانا ديار كرن كاتقاسي دي هنا ويجي ادبيجم ابي حميد ساكنك السرد بي اف سلاحي هاش كو هات كردستي باشداري هنا كده اف حميد جهن برسانه وقتي جو بيكي ويجي بيا دي بقازي واتشتیانا که فهم بکی از بجم حاجت کو اول ملت خو بگرن حاجت لبگری که بو خچه بکن ابل بگر هانا که نعی به ایرو روز وقت کو از شاشتی که بکم از بجم او شاشتیانا که از چا سر بکم دا از دکارب مو گوتی دیسه وکی گاوه کدیل پیش هرم لی به ویشه وای ها باور بک افری و بری هانا روز وقتی ده تشتی خو حمید تک برن از تشتی دیجی نمونه بجم یعنی اف تشتی جدا چیل ببری تقریبا 3 هفته بری شری قول حسك رودا خلقك وقتي ببلا فاكر تبوش بيري ببريا انا كتنا مازوت هبو تنا كهرباء هبو تنا شكر هبو تنا نان هبو تنا يعني خدمات روجان بيك تشتي وقتي جيانا انسان سر دبي او حر تشتي انا كنبو بوجي خويايا بيوستيك به هيا جو هر جارك وقت جو اف تشتي انا كي جورو بر خلق ما بحث دكي ديارت به سيناريو هكياجي فيلم كي دي چه ببل دغره كدي دا چاف گفتنك السروا كياري دي چه زۆر باشە بەرز نەشات زازا ئەندامی ئۆفیسا مەکتەبا سیاسیا پەدەکەسێ لە تربەسپێت گەرمە بۆی گەلێکی سواس